Ubah samnen malnyang kertong ke NPP ubah kipat ba ke soyong konstituensi ke Badangsa menta bat banjir di nomi kemat na kate konstituensi ka shpotrek ujambang mentau senam na kalyang ubah samnen habakran na kajing yalang ke belong menta ke santrek uyayong jong kajing penskami ginong kit kam women swing jagi unit ba per pok soyong ulong baro shikata kajing alap election mentau ya ke sarkar sinsha marway menta kala ulong ba ke sarkar klade ke jangi ke balailam ke NPP ke ba kipat ba kitmu banjir nakane konstituensi hidup berhabut serangkat hak arpinya utaring. Tekumta hadian kejing kenca baka election commission keempat penbenar te hadian baka tarik kila penbenar ke election hak sipau tarik belai basan inyo berhabut kila kemi jongi kila raham mohor. Yangin mi sekman ban yalong kinoket kam na benta kiseng long kemi. Dengan sebab ai kublai pi yang kena kapor kebabisian yang kena senjam. Kena kapor rogi pi, hoi pilai haba barok kau ikestian, kena pai kaman nakan report tali ki konstitusi sanpo kendai kila ada bentuk berkebun. Di MLA kila campur assembly hadin ke session pilai kila pai henti. Jas tangway berkata kadai nasok yang konstitusi. Sementara pidon mapi hang ni, ngongi pi ko kilong kmi bayi. Baru si kata, abang alai penyalap election, hadian kejing kanbas, hadian bangalakran, piju ai kublai yang dan bok badeng bapinjab yang kini ke election. Bad hadian dalam jab mapi dan bok pinyo irsorka. Sementara kesorka lah don hakti, kasyong sahapi ban ai syabi. Nabi Syabi bareng sa mula pli ya kata ke jingkang nab ta jong pi chen soyong kabadi na po sekretariat kintu kiskim jingaram kintu kikam kijam sini po konsi jongi nama ka sarkar la lupa balai lam da ke NPP ngongi pi mi nang ni omban mi dang jengret mensim mi nang ni kum kinong trikam mi nang ni kum kinong yalang ban khot ban wer ya kitu ki perlok ki mampat dan ban ngiru ang wanno wajib pan slam ka jingkang gadang pli wan keloy ban ngiru in priang keloy na situ ipi na ye baki ang badeng in watre lang no bati manero om chwa ban sene kilawan lapo nang besam kumba pra khanda yeng yong ngiru nyawan lang no Teman lagi sini lah yang kumbakat krak kena yang sam lewan, napa wak kajian, napa umsau, napa lendet klau, napa soyong, bat kumta ter, nak tain rangskan, kelawan lut, kibri ban join, nak itu kipor kibrajap no, keledon bat kawai ke parti kamtam yang UDP. Teman ta kiong ngim dalam tisu dak kumwai, ni dan kam banjir. Ya ubriu badan hak sarkar. Tapi kajing start kinong sayong te mara berbatai. Kiwai kinong ipekai kinong sayong lalek dak kekam. Kata kedai kekam kaba kilai yau nu ubriu ban pa ban long MLA. Tengong epi ngakar pan epi. Bak kajing wan jog ipai ba. Bak kajing don lupa kajong pi. Kan penklanya ke parti NPP. Ban penting na bana soyong konstitusi nyen yo yang jingjam nakabanta kadika parti NPP bat nakabanta ba samlem pikwa nem na pikwa te tre sitom ndai syo banong da job runya tamkai si spa aspa da cha kambang te hen da tam hi hajar basan hajar hi kalaman pipiru kan ra ngai lengai uai kon di diet jong parti kongres wai kon di dia jog UDP, wai kon di dia jog TMC, wai kon di dia jog BJP, but wai kon di dia jog HSPP. Kira ada pisalon na dong sadong. Yang kini paro dang lahi badeng samlen bandang UMLA. Dan nak tak tahu kejengin syamsyat kena jikan bas election jengi hang ni soyong. Kaong kipai ba kila ong balai ki soyong syamsyat haduk kat ni. Ladon ru nang tinatai mairang kila ong. Baca soyong gila song set faman ni semairang te jai pen pai te iwe long keminang te na po nong kleo konsel
Iyang sayang da chong set kan ru chong set bet ek babha du don ke jiman sao. Hamai rang sgi jau bot ya thang lo ko office baro PM. Le siap ro ya bri ru PM. Ni chene tengi rong standar. Chong set bet hala ke jong ke nong rem. La da long kum no ru yong dali da yong ulajong tu lajong. Ujrong na ringkot kakot te kakot. Dengan dai. Tenang tak ngong pi ko ki paipa waju wan balai ni kiwe ni sayong kinong sayong kilatip basano badi ban ai. Laga dai kalian ka umbam undi. Laga dai kalian ka surok tenti sengkin. Laga dai kalian jong ka rap kalian bat kiwe ki banta ladang idan ke parti ke bahe kamu cibun yo ke jingyaram. Nak tahu benen kejingin election ni POE kejingkan tho kejingkan no ibadan samlen. Kila kenut haki social media haki kot kubor kila kan tho ibadan samlen kumbak hokai. Kreden bok bakakai tu yo kebas kam kadang koru kata dang mi simi. Sementara ngepi hakan dekenti ke pamanta ke bangin jubab yaki. Dai makihi ki bala jubab hi ki benya ke NPP manta kelis dien kop haka terumbos jong NPP te ko ha banyo i gina ken tu ki long he long han na ki wei parti bani kren chane ngin sa pet ke ki don ban ong namar manen la chai lambak lai ni om tang hani kursi jong i hare ha kari khasi hi barok kawi te kum ta pat ba ki don ki long kmi ki balai lambak chai lambak la menen kiong bak tak parti ki wei ki parti itri parti trairi pause dalam mentari i wow college den haka bos NPP kiong i mentang im pencasu bahasa yang ngelastan ngim pasyu banong ejen danore dano penis den direct dengan pak ya bahasa nen haka NPP haka kon sekuntar longe pi kei kebangi don hange kei kebangi lum langkat ni kini gibawan ng tena silong bat nga ba don nang neba baham bat pikirong kami hai apa kada ikakam kabangi ngenyak man lang hakatay ka kat lai tarik ngong piko kilong kami baro si kata kami ting jong badeng samlen habang khot ya karali habang khot ya meeting area kiba body bon meeting day kilong kami gibakersan ya nga kong itu ipi kini kilong kami jongi si sien bakilawan tri met bat mensian kimjuan ban pekai kilawan pecisa kile rubat kakam hadu kasngitat bon kasoyong konstitusi lada kimman meeting ritu bomman ya bomman digi wanot pan ilot ban pan i daka kmat lade ban ai kuplay dan bok trai sitam badeng ngidan mangina dien banyo ikiting job Bagday na kakadaw, niyo pikiting job haka ka poro. Hoy kijingkan, jang kiway ki party, kamtam ki UDP kiyong, baka ni ka seat jang ki UDP. Hijulam, katno tali ka election malay so yung, ka UDP ka layeng hangni, ka job tang haka siyan ka baningkong, basang ka house nam kat kanday spa, kanday kopra. Hadiah nang tangan nyaw ya pi sebat yung nombar mo snam half nam kat kendai spa kendai pundai MDC la rem ar hajar lai MLA ru rem ar hajar sao MDC ru rem ar hajar pra MLA rem ar hajar kendai MDC rem ar hajar kat lai MLA ru rem ar hajar kat sao MDC ru rem ar hajar kat real go by election rem Arja kat pra untuk kandidat show. Arja kat kendai dan ru rem. Sementara penjob se. Mentala tikinaru badang rem. Day nam day. Job sisien kiko pada anin ini la ibakan. Ngonge pi pajba. Upaj ba soyong urang basta. Namar hagi tu kis nam ki baladam. Kimdan ki wei kandidat ki ban yeng. Kumno ban wara ki kelas soyong konstitusi. Hanoi ngong pi adian balami ma ya kabai election MDC. Ila sedang ban wara ki tingkala. Bad hadian nang ta ni wara ro ki tingkala.
Haus nam arja kat pra bat ngalong wemali. Arja kat kendaru ngidang aibiang kejing sani ai la penjob ya bahab chen. Bat mentaru ngongi pi ki pajba jongi kimpat ki sani chatai. Ine ngempat seilut ine susai tangki lidah. Nilai seilut tepi sampai ke madan ru bandu kota madan football sampai ru tip ngam num ngam. Tingong pi pajba wajurin mensim kene keski ke pamenta ba piwan hang ni nge tu bakum unong yaram baka parti NPP hasayong kadang mi keski kedang kiu baki weki parti kedang hap jerap ci jerap kum keseladin mentalik lahel air ni te kejing hap kelajur ong pi kena kala cong ke NPP hasayong kaladang klan gala kawat bat yang batman gisladi rup syahab hijrop bajram tekum tarong pi akan dekat kenti ke bamenta ngagar pat pi dak mensim cong kejing trelang dak mensim cong kejing soret babila i kejing alam conga akan dekat nyau teligis nambat ke election MDC bagai male nampat semladun ban le e ke pan susi e pi pat ba nga trai de jing e bat ke jing sania